Biti je neki problem. Po Božjem obličju. To su bile dlakave životinje koje su stanovale na drveću s dugim repom i šiljastim ušima. Ali dame su više voljele da njihovi partneri budu bez dlake, pa su tako odabrale supružnike s najmanjom količinom dlake na sebi. Tako su naši preci izgubili dlaku. Sve ovo bila je mašta Charlesa Darwina prije jednog stoljeća dok je razmišljao o našem porijeklu. Mi smo načinjeni, rekao je Darwin, ne na sliku Božju, nego na sliku čovjekolikih majmuna. Svojom izložbom o podrijetlu čovjeka Londonski prirodoslovni muzej odaje počast Darwinu. Iako je najprije bio izgrađen s ciljem da prikaže čudo stvaranja svijeta, ovaj muzej je danas spomenik evolucije. This is the fossilized skull of an Australopithecine called OH5 from Alphavite. Dr. Chris Stringer, paleontolog pri ovom muzeju, uvjeren je da je Darwin bio u pravu. Smatramo da je razdvajanje čovjeka od majmuna nastalo prije oko 5 milijuna godina, iako u tom razdoblju razdvajanja ne postoje dokazi u fosilnim ostacima. Only tiny bits and pieces of bone and teeth leave a lot to the imagination. There's a lot of disagreement among experts over what differentiates a fossil ape from a human ancestor. Interpretation of the evidence depends a lot on which worldview you accept, creation or evolution. Being medically trained, the subject of human origins, the anatomy of our alleged ancestors, it's always been of great interest to me. I think I became an evolutionist at the age of 10 when there was this glossy magazine spread because Zinjanthropus or Nutcracker Man had been found. Here's what he looked like, and so how could anybody deny it? But by the time I switched faith, which was some 15 years later, Nutcracker Man had already faded out of prominence, and today it's fair to say that nobody believes he's an ancestor anymore. Evolution is a very, it's a powerful world and life view that I think fills a very deep need in some people. In reality, there is a legitimate way of looking at the alleged ape man fossils, which I think does less violence to the facts and is right within the context of Genesis. And today, if you put together all the facts about this variation in the fossil creatures, fossil apes, fossil humans, you can show that every one of the star exhibits for these in-between forms, these alleged ape men, just fails to measure up. In his book, Journey from the Dawn, Donald Johanson, who's described as the foremost anthropologist, said, "What you must understand is that this story is based upon imagination, backed by scientifically grounded guesswork. Just how good that guesswork is, that's a matter of debate." You need Vjerodostojan zaključak rekonstruirati kosu, kožu, oči, nos, uši, usne i ostale crte lica.
Unatoč tome, evolucionisti u svojim ateljejima grade izmišljene rekonstrukcije i prema zahtjevima svoje teorije uobličavaju meka tkiva koja ne ostavljaju tragove u fosilnom zapisu. Ljudske oči postavljaju na majmunski kostur, prekrivaju ga željenim tkivima pa nastaju majmunska lica koja imaju ljudski pogled. Da te skice i makete nemaju nikakvu znanstvenu vrijednost, Ernest Hutton s Harvarda objašnjava ovako. Na lubanji neandertalca jednakom lakoćom možete modelirati crte čimpanze i crte lica filozofa. Takve rekonstrukcije nemaju gotovo nikakvu znanstvenu vrijednost i upotrebljavaju se radi manipuliranja ljudima. Evolucionisti idu toliko daleko da uz pomoć iste lubanje rekonstruiraju različita lica. 3 različito rekonstruirana crteža načinjena za fosil nazvan Australopithecus robustus dokazuju koliko su evolucionisti uporni u proizvodnji krivotvorenih maski. Evolucionisti... Dr. Chris Stringer, paleontolog pri ovom muzeju, uvjeren je da je Darwin bio u pravu. Smatramo da je razdvajanje čovjeka od majmuna nastalo prije oko 5 milijuna godina, iako u tom razdoblju razdvajanja ne postoje dokazi u fosilnim ostacima. Imamo dokaze od prije nekih 4 milijuna godina da su postojala bića zvana Australopithecus, koja su po mnogo čemu sličila na čovjekolike majmune, ali su hodala uspravno i u svojim zubima sasvim sigurno pokazuju ljudske značajke. Čuvena Lucy smatra se najranijom vezom s drvetom našeg evolutivnog razvoja. Ethiopia, fossil fragments were unearthed by Dr. Donald Johanson, president of the Institute of Human Origins, that were pieced together to form about 40% of a skeleton, 3.5 feet tall, with a brain the size of a chimpanzee. She was named Lucy. In awe and adoration, Lucy was described as the ape that stood upright, the supposed ancestor of us all. Everyone has heard of Lucy, the famous 3.2 million-year-old skeleton from Ethiopia. She is one of the oldest, most complete remains of an Australopithecine known. And she is important because she demonstrates that from the neck down, Australopithecines have a fundamentally human type of anatomy. The head is indeed very primitive. The brains tend to be small relative to body size. The faces tend to be projecting and ape-like. However, the canine teeth, the teeth that sit right here in the jaw, are reduced and of fundamentally human form. Now, the portrait we have, therefore, of Australopithecines is one in which the anatomical characteristics are a melange of primitive ape-like traits and fundamentally human traits. This places the Australopithecines in an intermediate position with respect to the great apes on the one hand and ourselves on the other. The famous Lucy is thought to be the earliest link on the tree of evolution. But there's strong disagreement among the experts. Some claim Lucy and other Australopithecines are just extinct apes. Da su Lucy i drugi australopitekusi samo primjerci izumrlih čovjekolikih majmuna. Paleoantropologica doktorica Sigrid Hartwig-Scherer proučavala je fosile iz svojih podrobnih studija, zaključila da se oni mogu klasificirati kao primjerci izumrlih vrsta čovjekolikih majmuna ili pravih ljudi. Ovi australopitekusi pripadaju jednoj osnovnoj skupini i granaju se u nekoliko smjerova, tako da su recimo neki primjerci te vrste imali kutnjake i vrlo male prednje zube. Ne bih rekla da su to preteče današnjih ljudi. Dr. Marvin Lubenow is professor emeritus. Dr. Marvin Lubenov, profesor na koleđu kršćanske baštine u San Diegu, načinio je studiju života čovjekolikih majmuna. On je uvjeren da je u potrazi za ljudskim precima došlo do pogrešnog tumačenja fosilnih ostataka.
Evolucionisti vjeruju da smo vi i ja evoluirali od predaka čimpanze. Međutim, čimpanze nemaju dvije moždane polulopte i imaju razmjerno mali mozak. Svojim rukama čimpanze ne mogu praviti oruđa za rad. Stoga evolucionisti moraju nekako pronaći životinju koja ima makar tu sposobnost, kao i hodati uspravno i posjedovati razmjerno krupan mozak. Ostaci Australopithekusa su samo jaka potvrda da je riječ o jednom od prvih izumrlih vrsta. Ne postoji dokaz da su oni u srodstvu s nama ljudima. Is strong in that they are an extinct primate. The evidence that they are related to us is non-existent. Sama činjenica da su pronađene životinje za koje se tvrdi da su hodale uspravno ne dokazuje da smo mi evoluirali od čovjekolikog majmuna. Marvin Lubenov vjeruje da se čovjekolika stvorenja nikad nisu pretvorila u ljude. Bog je stvorio čovjekolike majmune kao takve, a ljude kao ljude. Science journalist Richard Milton in his book Richard Milton, novinar koji piše znanstvene članke u svojoj knjizi Razaranje Darwinovog mita, slaže se s kreacionistima u tome da su fosili ostaci ili čovjekolikih majmuna ili stvarnih ljudi koji izgledaju kao čovjekoliki majmuni. Darwinisti kažu da je Australopithecus ta karika koja je nedostajala u njihovoj teoriji. Skelet čuvene Lucy je najpoznatiji primjer Australopithecusa. Što više, skelet Lucy je umnožen za muzeje širom svijeta, tako da se pokazuje kao predak ljudi. Obično ima lice poput čovjekolikog majmuna i tijelo poput čovjeka, ljudske noge i ruke. Međutim, Lucine kosti su kosti izumrlog čovjekolikog majmuna. Njezine ruke i noge su karakteristične za životinje koje žive na drveću. To je bilo stvorenje koje je moglo povremeno sići s drveća, ali sasvim sigurno nije provelo većinu svojeg života hodajući uspravno. Mnogi antropolozi koji su proučavali ostatke Australopithekusa došli su do zaključka da je to ništa drugo do izumrli čovjekoliki majmun. Jedino darwinisti inzistiraju da je Australopithecus predak ljudi. Smatram da je tragedija što djecu u školi uče sa svom uvjerljivošću i snagom da je Australopithecus njihov predak, kad za to doslovno ne postoji nijedan dokaz. Kontravezna dvorana slave daje portret našeg navodnog evolutivnog porijekla. U njoj se nalaze razni majmuni koji liče na ljude i jedna čovjekolika majmunica, ali naši preci u obliku čovjekolikih majmuna više liče na neku galeriju vragolana koja je nastala zbog pogrešne identifikacije fosilnih ostataka slikom čovjekolikog majmuna koji je rekonstruiran od ostataka majmuna, svinja pa čak i delfina. Najzloglasniji čovjekoliki majmun po imenu čovjek iz Pitdowna 40 je godina slavljen kao prvi Englez, sve dok nije priznato da je riječ o prijevari. Riječ je o ljudskoj lubanji koja je spojena s umjetno obojenom vilicom orangutana čiji su zubi izbrušeni. Osim dokaza o tumačenju fosilnih ostataka, postoje naravno još gori primjeri, kao što je slučaj ranog američkog čovjekolikog majmuna, za kojeg se ispostavilo da je izumrla vrsta ili stvorenje koje je sličilo na svinju. Tako je sva povijesnost karike koja nedostaje evoluciji tužna priča prije svega za znanost. Ona predstavlja mješavinu prijevare, pogreške i krivog tumačenja fosilnih ostataka. Neke stvari se ne uklapaju tako lako, a to ovisi o tome koje značajke odaberete, ljudske ili čovjekolikog majmuna. Prema tome, to je pitanje koje nije nimalo jednostavno. Priča o ljudskoj evoluciji s galerijom spornih čovjekolikih majmuna propovijeda se u propovjedima, popularizira u novinskim člancima i podučava kao činjenica u školima i muzejima. Fosili naših navodnih ljudskih predaka, ponekad su to samo dijelići i dijelovi kostiju i zuba, ostavljaju doista na volju bujnoj mašti. Među stručnjacima postoji mnogo nesuglasja o tome što razlikuje jedan fosil čovjekolikog majmuna od čovjekovog pretka. Tumačenje fosilnih ostataka ovisi o mnogo čemu, o tome koji pogled usvajate kao svoj, da je svijet stvoren ili da je čovjek nastao evolucijom. Marvin Lubenov vjeruje da se čovjekolika stvorenja nikad nisu pretvorila u ljude. Bog je stvorio čovjekolike majmune kao takve, a ljude kao ljude.
Čitavo pitanje potječe od redukcionističkog i humanističkog stava prema ljudima. To da su ljudi samo životinje koje hodaju uspravno i posjeduju krupan mozak te prave oruđe za rad je samo pretpostavka. Najvažnije što naglašava Biblija u vezi s tim, tko smo vi i ja, jest to što smo načinjeni na sliku Božju. Većina evolucionista negira mogućnost bilo kakvog nadnaravnog utjecaja u našim životima. Mi smo za njih samo goli čovjekoliki majmuni bez sudbine, bez smisla života. Ništa više od ljudskih životinja koje nemaju ni duh, ni dušu. The key aspect of Darwinism, as far as we're concerned, is the question, where did we come from? Ključan aspekt darvinizma kad je riječ o nama jest pitanje odakle potječemo. Darwinov odgovor je da smo prije nekoliko milijuna godina u prošlosti mi, čovjekoliki majmuni, evoluirali iz zajedničkog pretka koji je ličio na čovjekolikog majmuna. Međutim, taj zaključak uopće nije izveden na osnovi činjenica. Toj teoriji nedostaje jedna karika. Stručnjaci iz tog područja su nam u proteklih 100 godina ponudili mnoge kosture kao tu kariku, ali u svakom pojedinom slučaju se dogodilo da sve udarne vijesti ubrzo zamru kad se otkrije da su ozbiljni znanstvenici proučili kostur i otkrili da je riječ ili o fosilu izumrlog čovjekolikog majmuna ili o mrtvom čovjeku. Because remains have come to the conclusion that it's nothing more than an extinct ape. We can see in Lucy's pelvis. We can compare it to the pelvis of a human and show that Lucy walked just as we do, with a striding gait, an upright gait, and unlike any creature on Earth. These are very primitive ape-like creatures. But in contrast to the view of creationists, they are not apes. And the reason we know they're not apes is because they walked exactly like we do. The shape of the pelvis can give some idea of the locomotion of an extinct creature. But Lucy's pelvis was badly crushed, so it was reshaped from 40 tiny pieces. At University College London, the research of Dutch anatomist Dr. Fred Spoor sheds new light. By taking computerized X-rays of the semicircular canals of the inner ear, Dr. Spoor could compare three-dimensional reconstructions of the inner ear of Lucy's kind with apes and humans to see how they walked. And the exciting thing now was really, let's take a fossil of one of our supposed ancestors in the scanner, in one of these brain scanners. What we found is when we looked at these Australopithecines, is that their organobalance is actually still completely like what you see in the great apes. They're not fully adapted to bipedalism, and they were not like us in jumping, running, whatever complicated movements around on two legs. At the University of California, Santa Cruz, evolutionary anthropologist Dr. Adrian Zillman has shown that Lucy's skeleton is very similar to a pygmy chimpanzee. When you look at the skeletons, you see the tremendous similarity. What we don't know is the flesh that goes on the bones. The problem with the fossil record is that it's very fragmentary. You may have an isolated bone or two. You may even have part of a skeleton. But you don't have the information to really evaluate whether you're dealing with variation within a species or variation between species. We need real data, and we need to limit our imaginations, because when you're trying to imagine what something looked like if you don't start with the bones, is that it ends up being pure speculation. In Perth, Professor of Anatomy at the University of Western Australia, Dr. Charles Oxnard, is doing extensive multivariate computer analyses of Australopithecine fossils, comparing them with living primates and humans. He found that Lucy's kind have characteristics which are distinct but not intermediate between apes and humans. What has been found is very interesting.
And it is that certain aspects, the Australopithecines do indeed look like humans, and in other aspects they look like apes, and sometimes different apes. When you come to add the whole thing together, which is what the multivariate statistic is able to do, almost always the Australopithecines turn out as quite uniquely different from either modern humans or the different kinds of modern apes. Near Aldovai Gorge at Laetoli, there are trails of footprints fossilized in volcanic ash that look just like human footprints. Evolutionists believe the footprints belong to ape men. But the claim that Lucy's kind walked like us is doubted by many experts. The Australopithecines, like Lucy, they're the prime exhibit, if you like, of human evolution, and the key point, or a key point, is whether they really did walk upright. Now, evolutionists will point to the Laetoli tracks, these footprints in ash, and they'll say, see, they walked upright. But the simple facts are that the Laetoli prints, although they were indeed from an upright walker, could not have been made by an Australopithecine. The foot bones of the Australopithecines were the wrong shape, and CAT scans of their skull, of the organ of balance within the skull, have shown conclusively that they didn't walk upright like people did, or even in some sort of an intermediate way. Well, a very good colleague and friend of mine has done some computer modelling, and he's shown that if you try to make the Australopithecine, with the proportions that it was believed to have, walk in this intermediate kind of way, the model falls over. It wasn't possible. If Lucy's kind didn't really walk like us, then who did make the Laetoli footprints? It's a mystery. But the work of Dr. Russell Tuttle at the University of Chicago provides a clue. He found that the footprints are just like those of children who habitually walk barefoot. And if you ignore the dating with all of its evolutionary bias, the Laetoli tracks were made by ordinary young people who didn't normally wear shoes. And I think it's tragic that school children are being told so definitely and convincingly that Australopithecines, like Lucy, were their ancestor, when even professional anatomists, and these are evolutionists, mind you, will tell you that the anatomy is all wrong. They can't possibly be on any direct evolutionary line leading to humans. Evolucionisti se nisu zadovoljili samo pokušajima izraženim na skicama, nego su organizirali pravo krivotvorenje. Najpoznatija takva znanstvena krivotvorina je fosil takozvanog Piltdownskog čovjeka koji je prikazan u Engleskoj 1912. godine od evolucionističkog znanstvenika Charlesa Dawsona. Taj fosil prikazan je kao najvažniji dokaz prijelaznog oblika između majmuna i čovjeka, pa je više od 40 godina bio izlagan u muzejima. Kada su ga 1949. godine stručnjaci ponovno analizirali, otkrili su da je to bio krivotvoreni fosil koji je proizveden montiranjem majmunske vilice na ljudsku lubanju. Oslanjajući se na samo jedan jedini zub, evolucionisti su 1922. godine improvizirali primjer prijelaznog oblika i nazvali ga čovjek iz Nebraske. Dan mu je zvučni latinski naziv Hesperopithecus Harold Cooke, a načinjeni su izmišljeni crteži s prizorom iz obiteljskog života tog čovjeka. Ubrzo je ustanovljeno da je zub, koji je bio jedini dokaz za objavljivanje postojanja čovjeka iz Nebraske, zapravo pripadao divljoj svinji. in fact belonged to a wild pig. Mislim da se u praksi pokazalo kako stav da možete jasno podijeliti fosilne dokaze na fosile ljudi i životinja i da su stvorenja poput Australopithekusa i habilisa smiješne vrste čovjekolikih majmuna, a da su erectus i neandertalac smiješni tipovi ljudi, ne može funkcionirati kad je riječ o habilisu. Homo habilis ima mozak koji je veći od mozga bilo kojeg čovjekolikog majmuna i fosila čovjekolikog majmuna, a njegovi zubi su zubi čovjeka.
Homo habilis je otkrio Richard Leakey, tada je pronađenoj lubanji dat broj 1470. U novinama je bio naslov Najstariji čovjek na svijetu. Nazvan je vješt čovjek jer se smatralo da je bio vješt sa alatom i oruđem. Za njega se smatralo da sliči na čimpanzu jer imao mozak kao ovaj na slici. Veličina mozga nije toliko bitna koliko način na koji je on povezan, što ga čini ljudskim mozgom. Da imate mozak gorile i neki stroj kojim biste mogli učiniti da on eksplodira 4 puta na 16 kubnih centimetara, ne biste dobili ljudski mozak, već samo golemi mozak gorile. Takvo stvorenje bilo bi inteligentno kao i današnja gorila. Ovo je pronađeno 1470. godine. Zaista ima veliki mozak, ali značajke lica i drugih dijelova tijela podsjećaju u mnogome na neke odlike Australopithekusa. Ovo je vjerojatno neka podvrsta Australopithekusa s velikim mozgom i tipičnim licem Australopithekusa. Fred Spurs s jednog sveučilišta u Londonu našao je nešto neočekivano. Organ za ravnotežu nam govori da je ovo stvorenje moglo još manje hodati na 2 noge nego što je to mogao Australopithecus. To očito baca nove sumnje na to da je ovaj fosil doista karika koja nedostaje. Skenerske snimke unutarnjeg uha pokazuju polukružne kanale koji određuju ravnotežu i pokrete. Oni više liče na kanale kod babuna nego na one kod ljudi. Organ za ravnotežu nalazi se negdje na strani kad otvarate uho, a ako pogledate taj organ vidite 3 vrlo istaknuta polukružna utora koji se po mjerama vrlo razlikuju od ljudski. Evolucionisti tvrde da je Homo habilis hodao uspravnije od svojih navodnih evolutivnih predaka Australopithekusa, kao što je čuvena Lucy. Ono što se naziva Homo habilis je nešto što se često viđa u prijelaznim vrstama između Australopithekusa i Homo erectusa. Bilo je pravo iznenađenje to što sam ja ovdje otkrio, jer ono što smo otkrili u većini polukružnih kanala i čitave strukture unutarnjeg uha nije uopće bilo prijelazni oblik između onoga što zovemo Homo erectus i Australopithecus. Zato imam dokaze i od drugih otkrića u Istočnoj Africi. Tamošnji znanstvenici otkrili su da su kosti udova ovog stvorenja manje prilagođene za hod na 2 noge i da više sliče na stopala majmuna u odnosu na Australopithekusa poput Lucy. Mogli biste reći da su stopala manje evoluirala u odnosu na ono što vidite kod ljudi od onoga što vidimo kod Australopithekusa. To ne biste očekivali vidjeti ako vam je želja uredno razdvojiti sve kosti na ovu i onu skupinu. Tradicionalna teorija o evoluciji nastala je tako što navodno postoji neprekidan smjer evoluiranja na čijem se kraju nalazimo mi. Dakle, je li Homo habilis stvarno naš predak? Mnogi stručnjaci se slažu u tome da je ovaj čovjekoliko majmunski čovjek zapravo mješavina kosti u nekoliko različitih vrsta. Konačno sam zaključio da je Homo habilis načinjen od najmanje 2, ako ne i više različitih skupina koje ne pripadaju jedna drugoj. To je bio sklop nekoliko raznolikih tipova životinja. Homo habilis je kaos, a s tim pada u vodu i teorija o glavnom prijelaznom razdoblju Australopithekusa i Homo erectusa, današnjeg čovjeka. Habilis nije predak današnjeg čovjeka kao što bih rekao i za neandertalca. To ipak ne znači da su to bili čovjekoliki majmuni. Mislim da većina znanstvenika danas shvaća da ono što smo nekad nazvali Homo habilis nije jedna posebna vrsta, već neka vrsta kante za otpadke raznih fosila koji su skupljeni zajedno i koji bi trebali predstavljati prijelaznu vrstu od Australopithekusa u Homo erectusa. Sve više ljudi shvaća da je riječ o najmanje 2 vrste, ako ne i više njih. Mislim da je habilis glavni problem, budući da postoje najmanje 2 vrste u njemu i tako sada više nemamo jasan razvitak od habilisa k erectusu. Gdje se onda krije? Reconstructions are really based on very scrappy fossil evidence. For example,
In this one, which is so-called Homo habilis, the parts that were found were just these dark areas here, and the lighter areas, you see all of that area, for example, there was no bone found here for that one. It's just been reconstructed and filled in. And so many evolutionists, it's no surprise to find, are now saying, well, there's really no such thing as Homo habilis, it's just a phantom taxon, a false classification, and that many of these were probably things like Australopithecines that have simply had the wrong label put on them. And as we've already seen, Australopithecines, by the work of evolutionists themselves, do not really qualify as human ancestors. And what does that leave us with? Homo erectus. Po zamisli evolucionista, praljudi su potekli od Homo erectusa, uspravnog čovjeka koji je sljedeći navodni čovjekoliki majmun čovjek. Pojava pravih ljudi u fosilnim ostacima vidi se kod vrste Homo erectus. Ovo stvorenje imalo krupan mozak i definitivno je znalo izrađivati oruđa od kamena, a tu se prvi put u fosilnim ostacima uočava i dokaz da se jedna vrsta počela baviti lovom, a i njezin kostur po svojoj veličini mnogo više podsjeća na ljudski. Homo erectus po svim značajkama najviše liči na čovjeka. Sve što možemo očekivati iz arheoloških nalaza što govori o ljudskim značajkama jesu kamena oruđa koja su pronađena na polovici nalazišta, kontrolirana uporaba vatre u desetini nalazišta, običaj sahranjivanja nađeni na nekim australskim nalazištima, ukrašavanje kostiju crveno-žutom bojom, kao i činjenica da je mozak Homo erectusa potpuno u skladu s veličinom mozga današnjeg čovjeka. Tako smo našli prave odlike čovjeka. Kad kažem čovjeka, mislim na potomke ljudi koje je Bog stvorio 6. dana stvaranja i koji su bili potpuno stvoreni na sliku Božju. Vjerujem da Homo erectus pripada osnovnom tipu ljudi. On ima potpuno određene ljudske odlike i to mnogo njih. Te značajke možete staviti zajedno s drugim ljudskim oblicima u jedan osnovni tip, tako da su to doista bili pravi ljudi. Da, smatram da je Homo erectus doista čovjek. Nemam poteškoća vjerovati u to. Time što ga nazivamo Homo erectus, stavljamo ga u ravninu s čovjekom. On jest čovjek, primitivniji zato što je postojao u ranijem dobu, ali čovjek koji se s vremenom mogao mijenjati. No u svakom slučaju, erectus jest čovjek. Ima doduše nekih razlika, među kojima je recimo deblji luk obrva što ga oni imaju. Ako uzmem u obzir neandertalca, osobno držim da je Homo erectus manja verzija neandertalca. Homo erectus se smatra primitivnim, pogrbljenim čovjekolikim majmunom čovjekom, ali skenerske snimke Freda Spoora pokazuju da je on hodao kao što mi danas hodamo. Ono što smo otkrili kod njega je da je organ za ravnotežu potpuno isti kao organ kod današnjih ljudi. Oni su imali te uvećane kanale u ušima poput nas. To nije nikakvo iznenađenje, jer ako pogledamo cijelo to biće, osobito skelet iz Afrike, jasno je da su ta bića od vrata naniže izgledala poput nas. Vrlo su slična nama, baš kao i njihov organ za ravnotežu. Vjerojatno su imali pokrete kao i mi danas. Bili su profinjeni prilikom trčanja i u svemu što su radili. Stoga je očito pitanje što se dogodilo u međuvremenu, gdje je prijelazno razdoblje. To je ono što je do sada najproblematičnije pitanje. Yes, I mean, Homo erectus is truly human. I have no difficulty with that. By calling it Homo erectus, we're putting it in the genus Homo. It is a human. But again, the differences from us, from Homo sapiens, are great. Because of their differing perspectives, evolutionists will tend to focus on, even to exaggerate, the differences between erectus and modern-type humans, and of course creationists will focus on the similarities, and that's why it's interesting to see how the more these skeletons have been studied, the more opinions have shifted under the weight of evidence, so that even the evolutionist expert Dr. Milford Wolpoff of the University of Michigan believes that erectus should be renamed Homo sapiens, just like us. And even those who don't agree with Wolpoff, we see them conceding more and more, even grudgingly sort of, that erectus was human.
Nakon prijevara o navodno prvom Englezu, u Engleskoj više nisu nađeni nikakvi čovjekoliki majmuni ljudi, sve dok novine nisu objavile da je otkriven boxgrowski čovjek iz 1986. godine. Među životinjskim fosilima, rasutim na obalnoj zaravni blizu mjesta Boxgrove, pronađeni su dijelovi oglodane ljudske nožne kosti. Dr. Mark Roberts, ravnatelj iskopavanja, klasificirao je to otkriće kao Homo heidelberg. Pored mnoštva arheoloških predmeta i smrskanih kostiju, ono što smo ovdje našli su samo 2 dijela ljudskih kostiju i ostatke 2 jedinki. Prvo smo našli kost ljudske noge u mulju. Vuk je izglodao obje te kosti, tako da su one vjerojatno ovamo dospjele s nekog drugog mjesta. Potom smo tijekom iskopavanja prošle godine našli 2 zuba. Tvrdi se da su ovi fosili stari pola milijuna godina, u doba kad su u tim krajevima živjeli i glodari koji su danas izumrli. Je li riječ o zgrbljenom, dlakavom čovjekolikom majmunu? Mislim da je odgovor veoma jasan, nije. Kad smo razmotrili naše prve analize kostiju koristeći se kompjuterskom tomografijom, shvatili smo da je riječ o čovjeku koji je za života imao vrlo raznoliku aktivnost. Iz ostataka smo uspjeli vidjeti da je riječ o krupnom pojedincu, zato smo i pretpostavili da je to bio čovjek, samo na osnovi čiste veličine njegovih kostiju. I moguće je da on bio prilično taman, ali pogrbljen? Ne, uopće nije bio pogrbljen. Riječ je o tjelesno jakoj osobi. Takva bića već bi bila pri vrhu zamišljenog evolucijskog drveta, smatrali bismo ih završnicom životinjske hijerarhije. Dlakavi? Moguće je da su bili pomalo dlakavi, ali pogrbljeni? Ne. Prvi čovjekoliki majmun čovjek koji je otkriven bio je neandertalski čovjek, opisan kao pogrbljen, dlakav, zvijer s toljagom u ruci. Kako je tijekom godina otkrivano sve više kostura, uvidjelo se da je neandertalac doista čovjek s mozgom koji je veći od našeg i čovjek profinjene kulture. Ti su ljudi imali ovaj dvostruki luk obrva iznad očiju. To je vrlo dojmljiva značajka i podrazumijevalo se da su se ispod tog jakog luka nalazile oči. Brada doslovno ne bi postojala, sredina lica bila bi izvučena. Tijelo tih bića trebalo bi biti kratko i široko, s dosta mišića. Ovdje vidimo repliku neandertalskog čovjeka iz La Fera u Francuskoj. Mozak tog čovjeka je vrlo velik, veći od prosječnog mozga današnjih ljudi, s karakterističnim dvolučnim obrvama neandertalca, velikim nosom i prednjim zubima. Tijelom okruglog oblika jasno možemo vidjeti da je riječ o čovjeku koji hoda uspravno, nema povijena koljena, a ruke mu se ne vuku po zemlji. Depicted as the Neanderthals were found to be truly human, with larger brains than ours and a sophisticated culture. You know, it's mind-blowing to list the things that have been found with Neanderthals, which clearly indicate that they were fully human. For example, Neanderthals have been shown now to have made wooden structures for housing and covered them with hide. They've found 5 types of musical instruments. They've found that they've traded in jewellery and that they've built complex structures 1 mile underground. And they've found wooden spears finely balanced like today's throwing javelins. Actions which were also featured in National Geographic from the actual skulls without the usual bias of making them look hairy or ape-like, just using modern forensic methods, then here's what they could have looked like, just as human as the people next door. Most evolutionists have died down after the announcement of discovery. Serious researchers have investigated the finds, and they've found that either the fossil in question was an extinct ape or it was an extinct human. There are disputes and there's confusion over casts of skulls reconstructed from bits of bone. Some evolutionists themselves are convinced that Australopithecines are not human ancestors. Lucy is just an extinct ape. Many experts recognize that Homo habilis is a waste bin of various species and not a valid category. And evolutionists agree with creationists that Homo erectus, together with other ancient human forms, are distinct variants of true humans. So where are our ape men ancestors?
Postoji jasna progresija od ranog čovjekolikog majmuna prema suvremenom čovjeku, ali oni ne postavljaju pitanja o pretpostavci da se evolucija ipak nekako dogodila. Paleoantropolozi koji izučavaju ljudske fosile mogu dovesti svoju karijeru u pitanje, kao i svoj znanstveni rad, ako ne prihvate službeni evolucionistički model o porijeklu čovjeka. Jedan stručnjak o ljudskim fosilima na Minhenskom sveučilištu usudio se ne složiti se sa službenim tumačenjima. Okvir mojeg znanstvenog rada jest ono što je zapisano u Bibliji. Ja vjerujem da je Bog stvorio osnovne tipove života koji su kasnije doživjeli raznolikost kad su živa bića ponovno nastanjivala zemlju. Kreacionisti vjeruju da ljudski fosili pripadaju ranim potomcima Noine obitelji, od kojih su mnogi bili špiljski ljudi koji su pokušavali preživjeti u neprijateljskom svijetu. Imamo sukcesiju formi. U poliocenskom dobu došlo je do australopitečke radijacije, tako da su ova bića naselila cijeli istok i jug afričkog kontinenta. Potom su došli ljudi, a nakon nekog vremena su se proširili na cijelu Europu i Aziju, tako da je došlo do migracijskih valova koji su manje više prekrili cijeli stari svijet. Migracije životinja bile su brže od migracije ljudi, tako da se fosili čovjekolikih majmuna uglavnom nalaze ispod najstarijih ljudskih fosila. Prema kreacionističkom modelu, zemljopisni raspored stvorenja koje liče na čovjekolike majmune nastao je zbog migracija koje su se dogodile nakon velikog potopa. Svijet se tada našao u vrlo teškim uvjetima, a to se često pogrešno tumači kao evolutivna progresija. Hipotetičko vjerovanje evolucionista predstavlja se kao ništa drugo od opće prihvaćena stvar, iako postoji veliko neslaganje među stručnjacima o tome što je sve proizašlo iz problema prilikom sklapanja lubanja i dijelova skeleta. Pritom su se koristili samo neki sićušni dijelovi i sićušne kosti, pa je mogućnost pogreške bila velika. Neki evolucionisti su uvjereni da australopitekusi nisu ljudski potomci. Lucy je samo izumrli majmun. Mnogi stručnjaci smatraju kako je Homo habilis zbirka ostataka različitih životinjskih vrsta, a nikako nešto što bi se trebalo razmatrati sa znanstvenom ozbiljnošću. I evolucionisti i kreacionisti slažu se da su Homo erectus, kao i drugi drevni ljudski oblici, različite inačice pravog čovjeka. Gdje su onda čovjekoliki majmuni, naši navodni preci? Neki evolucionisti kažu da su ih otkrili, drugi sumnjaju u to, ali svi dalje vjeruju da je čovjekoliki majmun čovjek postojao i da će ga jednoga dana otkriti. Kreacionisti kažu da evolucionisti nisu pronašli takvo stvorenje i da nikad neće ni pronaći. Iz jednostavnog razloga, takva stvorenja nikad nisu postojala. Mi ljudi načinjeni smo po Božjem obličju. Tekst čitala Elijana Batagelj. Sinhronizacija Antonio Jestrović. Lektorirala Ljerka Koren. Obrada Centar za prirodoslovne studije.